Twongeye kubaha ikaze mwe mwese ababana natwe umunsi ku wundi, aha ngaha ku rubuga rwacu cyangwa se kuri YouTube channel yacu ya Opinion Panel, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye mu bisata bigiye bitandukanye, aba aya politike, imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi, amakuru yaba ayo muri Afurika, imigabane y'i Burayi, imigabane yo muri Amerika se ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi hose tubagererayo kandi tukaberayo gatanu ku kandi. Ubu rero tugiye kubana mu mwanya w'amakuru, aho tugiye kubagezaho inkuru itugezeho aka kanya, ni inkuru ivuga ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni inkuru ikanganye, ni inkuru ikomeye cyane, aho habyutse havugwa iraswa rya Rumangabo ndetse na Rubaya, bikaba ari ibice bikomeye cyane, bikaba byatangajwe ndetse bikanemezwa n'abantu bagiye batandukanye, barimo ndetse n'abagenzura ibyo bice ari bo ihuriro AFC M23. Ihuriro AFC M23 ritangaza yuko ibitero by'indege zitagira abapilote byarashe bikomeye cyane ibice bya Rumangabo yo mu gace ka Rucuru muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Rubaya ndetse n'utundi turere twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo, kuri iyi tariki ya 24 Gicurasi 2026, aho bivugwa yuko ibyo bitero byatangiye mu masaha y'urukerera, mu ma saa 9 gutyo, gukomeza, ubwo ndavuga mu bice bigiye bitandukanye. Izi drone zarashe zikaba ari drone za kamikaze. Drone za kamikaze zizwiho ubushobozi bukomeye cyane bwo kurasa ndetse no kwangiza ibintu byinshi icyarimwe. Ku bantu bagiye bakurikirana amashusho agiye atandukanye y'izi drone, bagiye berekana ahantu zagiye zirasa, ni drone z'ubukana butangaje buhambaye cyane, bitandukanye na zino drone zindi za CH4, aho izi drone zikunda kurasa amakompora nyine, ariko kompora zazo zirangiza cyane, muragenda mubibona mu mashusho agiye atandukanye. Izi drone rero nizo zifashishijwe kugira ngo zirase aka gace, aho bivugwa yuko izi drone zarashe kugira ngo ibi bice bya Rubaya bibe libere. Ikaba ari uburyo cyangwa se strategy iri gukoreshwa cyane na leta ya Kinshasa kugira ngo ishyireho igitutu kuri AFC M23 irekura ibice yagiye ifata, ikaba iri kurasa itarobanuye, ikarasa mu basivile kugira ngo noneho abasivile bo ubwayo bashyireho igitutu ihuriro AFC M23 kugira ngo rirekure ibice ryagiye rifata, ngo bitabaye ibyo ngibyo ubuzima bwabo bube buri mu mazi abira, niba ariko nabyita. Rero aba ngaba leta ya Kinshasa igenda igarukwaho mu majwi na AFC M23 yuko idafite ikintu na gito yitayeho, imikorere yayo ari imikorere igamije inyungu zayo, zititaye ku basivile cyangwa se abaturage bayoboye. Bo baraza bakanyanyagiza ibisasu mu baturage nta kintu barebye, batitaye ngo wowe urinde. Bo akazi kabo ni ukureba ese hari amabuye y'agaciro ni hehe, hanyuma bagashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ako gace bongere kukisubiza. Ni muri urwo rwego rero barashe bikomeye cyane, barashe bangiza batarobanuye nyine nk'uko nabigarutseho, barasa ibice bya Rumangabo ndetse na Rubaya, aho bivugwa cyane yuko igice cya Rubaya gishobora kuba cyarashwe nk'intego yo kugira ngo babashe kuba bakongera kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro biherereye muri kariya gace ka Rubaya. Nk'abantu babizi cyane, biriya ni ibice bivugwaho kuba hariyo amabuye y'agaciro ahambaye, ibyo byose bakaba babigirira kugira ngo noneho babashe kubikoresha nk'intwaro cyangwa se babashe kubikoresha nk'ituro baha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ikomeze kugenda ibana nabo muri iyi ntambara ndetse no muri ibi bihe bibasiriwe n'icyorezo nanone cya Ebola. Izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba arizo ziri kubahereza imiti, ubundi bufasha bwose bagenda bakenera, ndetse kandi
mwibuke neza yuko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zibaha n'intwaro zimwe na zimwe bagenda barwanisha mu ntambara zigiye zitandukanye, urumva yuko rero ibyo byose ni ibyo bagomba gukora kugira ngo batazakupirwa iryo soko ry'intwaro, kuko mu gihe byabaho yuko batakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rwabo, si inkuru yaba itangaje yuko navuga yuko AFC M23 yahita ibigaranzura byoroshye, kubera yuko byagiye bigaragara mu ntambara yuko bahawe intwaro zigiye zitandukanye ariko n'ubundi bikarangira bibaye iby'imfabusa, byagiye bigaragara cyane yuko bagiye bahabwa ababafasha, aho ndavuga abacanshuro, ndavuga ibiki, barashyigikiwe mu buryo bwose bushoboka ariko n'ubundi byabaye ibisanzwe, bagiye bakurwa mu bice byinshi bitandukanye, babafatanye Goma, kugera n'ubwo Felix Antoine Tshisekedi yageze ubwo ubwiwe yizamukira akajya kwinginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha kugira ngo zinjire mu kibazo, zibashe kuba zafungura ibice bitandukanye, zisabe M23 kuva mu bice yagiye ifata. Iyi ni intwaro agenda akoresha cyane, abantu batajya bamushimira, bahora bamugayira, bahora bamubwira we gutuza byaranze, akagaragaza intege nke z'igihugu, ubwo rero ni ubwo buryo bwose birimo biragenda bikorwamo, ubwo rero yarashe biriya bice bya Rubaya kugira ngo abashe kwigarurira Rubaya, namara kuyigiraho controle yose, atange biriya birombe nk'uko yabisezeranyije Donald Trump, mu masezerano bagiye bagirana byagiye bigarukwaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye yuko harimo no kuba bazabasapurayinga amabuye y'agaciro, iyo ikaba ari diru ndende itumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika igikomeza no kubahereza ubufasha na bugingo n'ubu. Rero kubera gutinya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba yava muri ibi bintu gitaraganya cyangwa se ikaba yabivamo anytime, bahisemo kujya kurwana muri ubwo buryo kugira ngo barebe yuko bakwisubiza ibice birimo ibirombe, bakomeze kubihereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikomeze kubahereza ubwo bufasha. Ibi rero bikaba byamuteye kurasa bikomeye cyane hariya, arasa yangiza, inyubako zagiye hasi. Umuvugizi wa M23 nawe Lawrence Kanyuka yagize icyo abivugaho, yagize ati ku cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026 saa 1:35 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibisasu by'ubugizi bwa nabi kandi bitarobanuye ku gasongero ku gace gatuwe cyane ka Rumangabo ndetse no mu nkambi y'abashinzwe ibidukikije ya parike y'ibirunga ya Virunga, ya parike y'igihugu ya Virunga, zikoresheje indege zitagira abapilote. Aka kantu gatindeho cyane, igitumye ibi bishobora gusa n'ibigize ubukana nuko barashe ikigo cy'abakuriye iyo parike, aribo bita ni ikigo cyitwa ICCN, kigenda kigarukwaho cyane na benshi, bakavuga ubudahangarwa bwacyo yuko gishobora kuba, kubera yuko gifite uburyo iyo parike yanditswe muri UNESCO, iyo parike ikaba icyo kigo kikaba cyabasha kuba cyatuma noneho bagira uruhare rukomeye mu kuba ibi bibazo byahoshwa byihuse bitandukanye wenda n'ibindi bice. ICCN rero icyicaro cyayo kiri mu byibasiriwe cyane cyane, byatumye abantu benshi bavuga bati noneho aha ngaha ho batagize icyo babivugaho, noneho akabo kaba kagaragaye. Iyi ICCN rero yibasiriwe, irasenywa, gusa si yo yonyine twavuga, aho twavuga nk'abaturage nabo ubwabo bagizweho ingaruka cyane, bamwe bapfuye nubwo nta mibare yari yashyirwa hanze y'abantu baba baburiye ubuzima muri ibi bitero, ariko biravugwa yuko byateje urupfu, byateje iterabwoba ndetse byangiza n'ibintu byinshi birimo amazu n'imitungo y'inzirakarengane. AFC M23 ivuga ko hari ibindi bitero byibasiriye uduce twinshi two mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, harimo Karingi, Bidegu, Gakenke, Rugezi, Karonge na Mikenke mu karere ka Minembwe,
ndetse kandi ngo hari n'ibindi bitero byavuzwe mu gace ka Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Aho uyu muvugizi wa M23 n'ubundi yakomeje agira ati mu gace ka Kalehe mu gace ka Kalehe kuri iki cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026 saa 9 za mu gitondo, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa naho zahagabye ibitero mu turere dutuwe twa Cyangugu n'utundi duce. Ibi ni ibyatangajwe n'uyu muvugizi w'umutwe wa M23, nk'uko natangiye mbibabwira ni ibitero byatangiye kare cyane, byatangiye mu masaha ya mu gitondo cyane, mu gicuku, mu rukerera rwa saa 9 gutyo, ariko na mbere yaho bivugwa yuko hagaragaye izo sinyari. Ibi ni ibyerekana cyane yuko leta ya Kinshasa ikomeje kuviyola cyane amategeko ndetse n'ibyemeranyijweho byo kuba bagomba kuganira na M23, mu gihe M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kugaragaza kwikura mu duce twinshi cyane, igenda yerekana ubushake bwayo mu biganiro, nyamara abo baganira bo bakerekana yuko ibyo ngibyo bitari ku ruhande rwabo, bitari mu mpapuro zabo, bitari mu mitwe yabo ndetse no mu mitekerereze yabo, kubera yuko igitero nk'iki ngiki cyonyine ubwacyo ni igishobora kukwereka niba koko ibintu runaka bishobora kuzagerwaho cyangwa bitazagerwaho. Aha ngaha rwose ndahamya ndashidikanya yuko bigoranye yuko leta ya Kinshasa yazemera kwicarana ku meza y'ibiganiro na M23. Turabashimiye rero mwebwe ababanye natwe muri aka kanya k'amakuru, mukomeze kudufolowinga, kudusharinga, mukore ama-subscribe, dukomeze kubana tubahereze amakuru agiye agezweho umunota ku wundi. Turabashimiye, reka twongere kubana mu yandi makuru akurikiraho kuri aya ngaya.